Abalandeli beGcokama abashaya phansi ngonyawo bathi ngeke beze bebayeke abakhuzani. Khumbula ukuthi bake bacindezelwa ngesikhathi ey'ningi njengoba-ke kwasetshenziswa imisakazo emikhulu, kwasetshenziswa iy'nkundla ey'nkulu okwaxhunyanwa ngazo ngaleso sikhathi ukuthi befunde noma-ke abantu betshelwe okungayisikhona. Sawubona kuphinde kuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje okubingelelayo uyena Mathinta Cebisa Intombi zomqamela emehlakho abanye baqama amathuwazi Guluva izindaba zakhe kanti nawe ngelinye ilanga ezakho uyozazi. Enza njena mntana sekhaya usuku lakho lokuqala ulana pressa u-subscribe button ebese wenza sure ukuthi uyayilike ivideo, kanti abadala ekhaya abalazi udaba ukuthi uyalike bese ulinda ivideo ziphele bese uya kwi-comment section uyokhomenta ngendlela o-understand-e ngayo ivideo. Ungayifaki inhlamba mntana sekhaya uma ukhomenta. Umtshali waseDumbe-ke ukhomente waveza ukuthi cha, Gcokama angeke sisangene esibayeni soxevo kodwa solinda ngaphandle silinde ofuna ukuvela bese siyambhoka simbuyisela ngaphakathi noma simwashe simbuyisele ngapha ku-Red Nation. Lokho kulandela amazwi eGcokama kuyela wakhuluma lathi cha, liyacela ukuthi abalandeli balo bengagijimi beyodakeni bephuxuze ney'ngulube bese bayabuya bethi bayabalandeli beGcokama. Umtshali-ke uveze isizathu ekuyisona esenza ukuthi begijime laphana odakeni njalo uzokhumbula ukuthi kusho ukuthi isebalandelini bakhuzani. Ungakhohlwa ukusubscribe nayo ivideo mlaleli wami. Bafowethu, angithule ngoba ngithule kahle kahle. Bengadeke lapha ngebhizinisi ngisayitshisa lenkulumo kaMthandeni ekhuluma ukuthi abalandeli bakhe abahlukane nokuhamba beyolanda udaka legoqweni bebuye bezongcolisa la. Mthandeni mfaka amanqele ngizwile inkulumo yakho mfowethu ngayetshisa ngayiphinda kaningi lapha nalapha enkulumeni yakho mfowethu ngizophuma kancane eceleni. Ukhumbule Mthandeni ukuthi uMaskandi wena ubuvela usukhona kuMaskandi, uMaskandi uthathwa waphendula wenziwa ngazathi manje uMaskandi umgangele, wenziwa ngazathi manje uMaskandi umkhehlo, wenziwa ngathi uMaskandi manje indawo yomvalelo manje kuMaskandi kuthiwa nje hayi ngazathi kuMaskandi ke manje ke sekusemfundweni, yabo. Kanti la kuMaskandi akusindawo yesigekle le. Wena Mthandeni wawukhona. Abantu mfethu balimale engqondweni kangangokuthi abantu baze bacabanga ukuthi uMaskandi mfethu ugida. Balinyazwa abantu engqondweni. Yithina mfethu esibambe iqhaza ekutheni silule imiqondo yabantu baphinda abantu babuyele kuma senses wabo. Yabo. Abantu manje sebeyazi uMaskandi umculo, uMaskandi akusisi isigekle. Yabo. Yikho manje umuntu efika la Maskandi efika ashaya ihit kuthiwa hayi umsangano lengoma insizwa zingayivumisa kanjani lengoma because abantu bazi ukuthi uMaskandi uvumisa ingoma. uMaskandi bafowethu umculo la kuyaculwa. Mawufuna wena ingoma zomvumo hamba yolelo osaliwa ulalele osigwebo sentambo yiwo amagosi esinawo la. Manje uma uthi Mthandeni labantu laba sibayeke siphume kubo bazophinda babuye nalolu daka futhi balilethe kithi bese kubanzima ukuthi siphinde siyiclean futhi. Uyabo? Ngoba udaka mfowethu laba khona wena ingoma wena lokwafela emcweni unengoma but bakwazi ukuthatha udaka babixe kuMaskandi babixe labantu benze yonke nonsense lena bayenza kangangokuthi abantu baze bacabanga ukuthi uMthandeni akushuda ayikho into ayicula uMthandeni. uMthandeni waye kuthiwa uyimbangi nengulube ngoMthandeni la yikho ayicula kanti ingulube ayikazi yaba nengoma. Umuntu wayenengoma uwe but ingulube yathumela amahotshi namapiglet ukuthi aphume ayotshela abantu ukuthi uyiqhawe lasebenzisa neziteshi ezinkulu ngaleso sikhathi ezayikade izavelele kwathiwa neintatheli nakho konke okwakade kukhona kwathiwa uMthandeni uyabheda, uMthandeni uyayitshela ayikho into yakhe akwazi ukucula. Yabo, abantu bayikholwa leyo nto. Kuba umsebenzi wethu ukuthi sikhiphe leyo nto leyo engqondweni zabantu akubanga lula ukuthi abantu ba-understand ukuthi no man, umculo akuyona indawo yokugida. Mawufuna ukugida uyahamba engomeni, uhamba esigekleni le uyogeqeza khona usho le nto ukuthi yini umuntu, yini umuntu, yabo. Lezo geqeza uhamba ugeqeza le la kuyaculwa la emculweni. Yabo, so angeke sizivumele ingulube iqale phansi zininde udaka. Yabo, wena hlala le phezulu uenjoy victory. Thina la kuma ground, la ku ground force asizukurelaxa la. Inkulumo yakho ngiyayazi ukuthi isukephi futhi ngiyawuqonda nomsuka wayo futhi ngiyaqonda noma uyibeka ukuthi uyibeka ngayiphi indlela. Kodwa thina
njengabalandi bakho beqiniso unganaki inkulumo ezikhulunywa ngabanye abantu. Umuntu omazi kahle nawe ukuthi akazi aba umlandeli wakho. Umuntu omazi kahle ukuthi akazi aba umlandeli wakho mayefuna ukutrenda TikTok uvela sukeleke agadle ngapha bese acashe ngegama la. Umuntu omaziyo ukuthi akazi aba umlandeli wakho. Uyabo? Lezi zinto bekumele uvele nje i-addresses zibe straight ukuthi wena usumlandeli wamhlukana ukuthi mawufuna mawusubhorekile bese usiyasuka ukhuluma ukuthi bese ufaka negama lami lapha enkulumeni zakho yabo. So thina mthandeni ingulube sohlezi sime ngaphandle kwa angeke singene egoqweni asangeni kodwa sizomala ngaphandle kwegoqo ingulube ephumayo seyishaya umaskanda usekuphinde ungcole manje njengamanje sine hit song sinegush iyayihambela lena iphoqwa umuntu uyabo zofika ingulube zidedele nazo manje ngosuku lodedela ngalo bese kuthiwa ke manje ayilutho leya ngoma manje asikhona ukuyigidela kanti maskandi kanti kuyagidwa la agidwa la kuyaculwa la umuntu afuna ukugida le emvalelweni agidwa la. So mthandeni ingulube sizohlezi siyibhoka ezinye siyiclean siyithathe sizilethe emdletsheni esishayeke kahle sifake hose pipe siyayicleana sisusa lonke udaka siyayithatha sifake ishethe emhlobo yabo la kuma ground force imfowethu hayi sohlezi sibhoka la ngaxolisa ukuba mude kodwa nje imfowethu hayi